Pourquoi, drag, viteže to? Reši da me pozdravim su Šekspir započeo. 12 Nights. Igor Štiks. Pisatelj multitasking, pisatelj koji može, ume, znaje da pišu apsolutno svekoj tip tekst, diskurs, što sakate na ovoj svet. Pojma nemam kako uspeo da se izvešti vo ta rabota do toj vid savršenstva. I među drugo to ili najnapred, pisatelj koji pišuva enormno mnogo. Za jedan život, on ima 45 godina, on je roden 1977. I zapravo je nepravda što ja spovodam ovaj razgovor s vas, vi ste generacija na čerkani. I bi trebalo to da go pravi nekoj pomlad, ali bi verojatno je izbor na mene, zato što je vaša ta aktiva pisateljska tolkava što može samo nekoj što ima epten mnogo u takmici vo nozete i golema kondicija vo čitanje da ve ispročita. Kako i da je, mislim da je krupna rabota što Igor Štiks je večerva so nas i što večerva gi promovirame dvata njegovi romani, poslednji od Dopja Vu, kako se zove to? W, duplove. Duplove, dakle duplove. I jedan od mene najdragite njegovi romani, koji u makedonski od prevod ima naslov Sečilište, a u hrvatski od Rezalište, kjer razgovarame malo za to. No, Igor Štiks, reči si makedonski pisatelj. Od njegovite 4 dosega objavljeni romani, na makedonski ne je preveden samo jedan koji ja jako mnogo posakam, a se vika Dvorac u Romanji. Castello in Romagna. I se slučuva pomeđu ostrovo Trab vo Jadransko to more i jedan preubav grad vo Italija koji se vika Ravenna i grad vo koji Igor Štiks otide na jedno od svojite mnogobrojni i na vistina teško izbrojivi avanturi, istražuvački, studentski, postdiplomski, diplomski, doktorski, predavački, profesorski, nemam pojma kakvi sve. Čovjek je multitasking vo sve koja smisla. Dakle, mnogo go sakam, to je roman, za koji on go napiše, on go objavi, koga imaše 23 godine, a verojatno ne uspija da go napiše za jedan mesec. Tako što to je njegov prvi debitanski roman koji odmah dobije jedna nagrada, dosta seriozna, na društvo to na hrvatskite pisateli. To je jedno komplicirano društvo koje mnogo teško pušta srce. Ama mu ja dade nagrada koja što se vika Slavić, to bi bilo vo prevod na makedonski Slaveče. Site počnuvac u Zlatno Slaveče. To je jedan detski festival u Makedoniji, nego to Slaveče na vistina beše zlatno. I mu gi otvori site patišta. Ako uspijem da se dogovorim su izdavačom, može bi go prevela i ovaj dvorec vo Romanja. Ajde, svega toga. Svega. Igor Štiks i Jaske razgovarame, ne znam, bilingvalno, i to so seriozne pričine. Pred nekoliko godini on je potpiša jedna deklaracija za vzájemno respektiranje, koristenje, bez prečki, prevodi i ne znam šta, na 4 jazici koji možat da se upotrebuvat i bez među sebe da se preveduvat. To se 4 jazici od bivšatani tatkovina, nije uopšto živeme vo jedno bivše vreme, sve je bivše oko nas. Dakle, to se srpski, hrvatski, crnogorski i bošnjački. Nešto podalečni od tije 4 se ovi ostanatite 2, dakle slovenski i makedonski. Ama videjki Igor Štiks, taka je politički korektan, levičarski korektan i ne znam kako, angažiran pisatelj, pred malko ovdje se sporuvače za angažirana literatura, pa potpišuva takvi deklaraciji, onda ke morame da go istrpime ovoj večerašen razgovor vaka, ja s makedonski, a Igor Štiks hrvatski.
Dobro dojde, ja se izvinuvam što su napravila volku Dolgovovec. Dobro večer, hvala vam na ovoj dobrodošlici, hvala izdavaču, 2 knjige, doista za mene ovo je moja sjajna godina u Makedoniji, 2 knjige kod antologa i još jedna knjiga koja je zapravo Brašno u venama, dramski tekst koji je izišao kod nekog malog izdavača i još nemam tu knjigu na makedonskom i na albanskom. Dakle, Brašno u venama je u bilingvalnom izdanju izišlo, plus ove 2 knjige, dakle 3 knjige ove godine ima u Makedoniji. Gotovo, makedonski pisanje. Tako je. Tako da mi je doista drago da sam tu. Moja lijepa stolica je bila prevedena, ima sada tome, Spina Angelovska je prevela prije 12-13 godina zapravo. I evo, moj prijatelj Sašo mi je rekao da je zanimljivo da je taj roman na početku se relativno sporo prodavao, nismo ni imali promociju pravu u Makedoniji i da u jednom trenutku moj izdavač rekao da su ljudi počeli dolaziti tražiti taj roman i da je danas rasprodan, jel? Doista jedna lijepa vijest. Rasprodan je već nekoliko godina. Da. Dakle, u jednom trenutku se dogodilo da knjiga zaživi. Zašto, kako, vjerovatno, upravo od čitatelja do čitatelja, što je naravno najbolje reklama, ali i govori o jednoj misteriji doista toga kako knjige žive svoj život, jel? Prave knjige. I lijepo je, barem u ovom slučaju, da su otkrivene često. Imamo ove nesretne slučajeve da knjige ostanu za određene sredine ponekad pomalo sa strane. Ali evo, u svakom slučaju, divan povod da smo večeras ovdje, a i puno tema. Jako puno tema. Dakle, prva tema, ko je uopšto Igor Štiks? Roden u Sarajevu. Živel u Sarajevo se do, kako bi se reklo to, katastrofalne te situaciji, čiji što posledici kegi čustvovati našite vnuci. Potom odi se školovao u Zagreb i konstatirao me da sme studirale na isti fakultet, naravno su ogromen rasplodne godinite, ali smo imali jedan čudesan zajednički profesor koji se vika Milivoj Solar i koji se ne nauči što trebaše da se nauči. A profesorite vam, potom bi bea moji kolegi koji studiraka isti od profesor Solar. Potom počina da mu se slučuvat neverojatni raboti i život od mu teče šepten akcelerantno. I živeše, se trude hronološki to da go podredam, prvo otide u Pariz na postdiplomski studij, pa studiraše svašta, od politika do, ne znam, umetnost. Pa onda otide u Chicago. Dakle, doktoriraše u Pariz, pa onda doktoriraše u Chicago. To je topos je zgodan, go imate v roman od sečilišta, odnosno rezalište, tamo je profesor jedan od, na tom istom univerzitetu. I uopšto skloni ste da pravite takvi mali omaži na nekoj ravoti iz vašite knjige i to je šarmantno da se pročita. Potom, nemam pojma kada sve ne beše, u Edinburgh raboteše 8 godina kako profesor, kako istražuvač. Go pretrča Svetot za nego jedno malo mesto, u koje ten lesno se snađa. I sve to vreme go praveše nekoliko intenzivno, nekoliko naporedni raboti. Osvem što pišu vaše knjigi, naša 4 romani, kako što konstatiram, jedna zbirka poezije, to je jedinstveno to vaše što nemam pročitano. I napiša jedan kup, ali navisti jedan kup publicističko, naučno, istražuvačko, eseistički knjigi i trudovi. Deka je mnogo inventiven vo celata ta postavka, pokažuva ne samo fakt od deka romanite mu se recimo prevedeni na po 15 jazici, niko još nema dobijena evropska književna nagrada, pa to da go turne, nego ne se ni turkaše, nego to si odeše samo po sebe, zato što njegovite romani se čisti, bistri, čitki, prijemčivi, aktuelni, relevantni romani koji ve faćat. Posle 3. stranica ne možete da prestanete da go čitate. I naravno po ona starinska i da go dadete
Konstatiram дека nemam nijedna vaša knjiga, nijedan vaš roman nemam na hrvatski jazik. On pišuva na hrvatski i благодарение на тие негови ангажмани, активизми и бла-бла-бла, на hrvatski ги објавува своите книги и сега, кога се преселил во Белград, во моментот живее во Белград, не знаеме до кога, не се знае. Меѓутоа и тамо си ги објавува книгите на латиница и на hrvatski јазик. Dakle, ova zemlja bivša, svašta je bivše ovde okolo nas, izgleda, barem vo nekoj sitni segmenti koji ne se mnogo bitni i ne je toliko lošo mesto za živenje. Mislim дека je silno dobro što go imame Igor Štiks Volkavi kolичества na makedonski jazik i ako brašno lovenite, ako najde dovoljno dobar režiser, mislim дека to bi moželo da bude kolosalna predstava. Ja sam je gledala izvornata predstava od Sarajevski, od Sartre teatr. Kako se najdovte vo teatr? Evo to je odlično pitanje, zapravo naravno uvijek ima neki vinovnik, krivac za to, a to je Boris Lješević, režiser koji je iz Crne Gore poreklom, koji djeluje uglavnom živi između Beograda i Novog Sada, kojim je pala na pamet ideja da Elijahovu stolicu, roman Elijahova stolica, postavi na scenu, nešto što sam ja mislio da je apsolutno nemoguće, i koji me onda nekako, koji mi je pokazao šta sve teatar može. To je za mene bilo jedno otkriće jednog novog svijeta, a onda me natjerao da pišem, i da pišem u dramskoj formi. Pa smo napravili tri predstave, a sada radimo na tekstu koji će možda biti neka predstava, vidjet ćemo, a do godine ćemo napraviti predstavu, će biti 5. ako se dogodi, u Sarajevskom narodnom pozorištu. Dakle, on je neko kome vuče u teatar i vi ste to zgodno napisali u makedonskom pogovoru o ovom romanu, da mi je on dvorski režiser. To mi se jako sviđa. Pa to je Molière bio Luju 14. Znate, to je seriozna pozicija. Da. A ovdje zapravo je on mene, na jedan zanimljiv način režirao je svog pisca da me tjera da pišem ono što zapravo još želi režirati. Tako da se taj spoj doista dogodio izvršno i ja sam otkrio teatar koji do tada je imao manju ulogu u mom životu. Ali, da ne beše Bitev i ta nagrada za Elijahova stolica, ne znam da li baš bi se odvivale rabotite vaka so vašite knjigi natam. Dakle, teatar vi napravi golema usluga. Apsolutno, pa mogao bih reći da me teatar vratio, jer ja sam otišao 2001. iz Zagreba, otišao sam u Pariz da studiram i bio sam mlad i ali sam imao jasnu ideju da ja više ne želim se vratiti, kao mnogi mladi ljudi sa Balkana, pogotovo što sam imao to iskustvo 90-ih iza sebe i mislio sam da ja moram svoj život graditi negdje drugdje. I akademski put me je vodio od Pariza do Čikaga, Edinburga i Balkan, sve ovo, i se je bilo uglavnom svedeno na povremene ljetne posjete Zagrebu, Sarajevu i naravno Dalmaciji. Ali to je klasična dijasporska pozicija, u kojoj vi onda dolazite malo da se nahranite ovim Balkanom, ova naša dijaspora što dolazi svakog ljeta, i onda bježite tamo negdje u Čikago ili Edinburgh gdje zapravo živite neki sređeni zapadni život i onda pišete o tom Balkanu. To je ta jedna raspolučenost koja se dogodila i ja sam doista vjerovao da se neću vratiti, međutim mnoge su se stvari zavrtile oko te predstave, konačno oko Beograda samog i konačno i u mom intimnom životu, što je dovelo do nečega što doista nisam vjerovao da će se dogoditi, ali prvo da ću se vratiti, a drugo da se neću vratiti u moje gradove, Sarajevo, Zagreb, nego u Beograd, koji je tu sad postao moj grad također. Tutto il mondo un paese. U svakom slučaju, vaša ta linija, moram me malo da bivavam na jezicite, ne? Vaša ta razvojna linija, asociram naravno
tendenciozno na jedan sjajan dramski naslov na Aca Popovića, Razvojni put Boraža. Dakle, vaša razvojna linija je navistina dinamična i bitna, vo jedna ključna rabota. Deka, sepak, što i da pravite, kada i da odite, kada i da se preseluvate, ostanuvate sam sebi veren. Ti samo sebi budi vjeren. Legendarni ili stih od jedan golem hrvatski poet. Dakle, vernost, takom sebi si, i ušte nešto što pežorativno, to stana pežorativno, dneska se vika angažman. Ali postoji angažman i angažman. Postoji angažman koji je seriozan i koji je del od identiteta, odnosno si go potvrduva identitetu na čovjeku, i postoji angažman ovaj što se pravi po političkite partiji i po ne znam što. Koga ima jedna divna replika koga Matvejević razgovara su Krleža ili Krleža su Matvejević, ne znam više kako to odeše, pa poprašava Krleža kako gledat na Crnjanski u Belgrad, Crnjanski što tu koje vrati. Takav pa Matvejević veli, pa on je pisatelj ovako onako, pa ne smo imali takva literatura, Pekić isto. Da, veli na to Krleža, oni se pisateli, a ja sam samo angažiran. Što ovaka zvuči mračno kako replika, no naravno neka je daleku od istinata i neka Krleža mnogo sakaše da koketira so Božem na samo ironija. Sum imala čest da go vidim go živo. No ne i se. Povikuvam na Krleža su pričina. Zato što vi je vaši od najnov angažman koji traje poslednite 2-3 godini, vojna asocijacija koja se vika Krokodil, kokodrilo, stalno kažem talijanski, dakle krokodil, što je akronim, to sam si ispisala, književnost, ne znam ovo ono, to sve ide dole, i koji je jedna cela asocijacija za aktivnost i angažman, što bi se reklo antikrležijanski. Dakle, moramkite na toj krokodil, po koji spadja i naša ta rumena bužarovska, što mislim neka je golema pridobivka za dotičnio krokodil. Dakle, tamo se slučuva, što znači krokodil? K književno, R regionalno, O okupljanje, K koje, O otklanja, D dosadu i L etargiju. Dakle, u ovakvom jedan krokodil se slučuvaju razni raboti, razni vidovi na aktivizam koji ne je politički, nego je, ne sakam da kažem ni ideološki, nego je naprosto pametan, vo koji vi aktivno učestvujete. Krokodil je zanimljiva manifestacija koju je osnovao Vladimir Arsenijević. Koji se rodio u Puli, uspješno. Koji se također... Kaj što vi je dobite prva književna nagrada, dobro? I koji je, dakle, pokrenuo to, još ja mislim da ima 10 godina, puno prije nego što sam ja došao, zapravo ja sam prvo bio gost na festivalu Krokodila, koji je doista skupio regionalne pisce, i potom započeo seriju konferencija koju zvali Jezici nacionalizma. Ta serija konferencija u kojoj ja nisam učestvovao se dešavala svuda po regiji i dovela je do ove deklaracije o zajedničkom jeziku. I kada dolazi do te deklaracije o zajedničkom jeziku, tada počinjemo razgovarati dosta o tome. Ta je deklaracija izazvala, to je možda manje poznato u Makedoniji, ali veliki skandal i veliku priču, mnogi su je čak doživjeli kao jedan performans provokativni koji je zapravo želio vrlo jednostavne stvari reći, da zapravo u Srbiji, Hrvatskoj, Crnogori i Bosni i Hercegovini se govori ne jedinstven, ali svakako zajednički jezik, koji ima svoje različite oblike, različite standardizacije, različite dijalekte, da pozivamo na slobodnu upotrebu svih tog jezičnog bogatstva. Čini se da, naravno, vama sad vi možete gledati na knjigi kao pa potpuno nam jasno da je to tako i da zapravo u čemu je veliki problem, međutim jasno vam je da je to politizirani problem koji je doveo do toga da u Bosni djeca idu u različite, bošnjačke i hrvatske djeca idu u različite škole, srpske, bošnjačke, tako je. Kako bi se zaštitio za Boga njihov jezik? Kao što znate, u Bosni svi uglavnom govore isto,
doista isto, ali vidite kako politički to možemo napraviti. I poslije se postavilo pitanje, i tu je negdje gdje smo Vladimir Arsenović i ja započeli suradnju, jeste, a šta sa književnošću? Mi smo pisci koji imamo ovu regionalnu povijest iza sebe, on ima Pulu, Beograd, Sarajevo, Zagreb, Beograd i tako dalje, pa valjda je jezik književnost, jel? Valjda je književnost nešto nam govori o tom jeziku. Mi smo sad tu rekli nešto očito, da ovi se svi razumiju tamo, 99%, i da ne treba oko toga da ratuju, ali konačno imamo to nasljeđe književnosti. Započeli smo nešto zove zajednička čitaonica, u kojoj smo počeli objavljivati tekstove, samo Krleže, Kiša, Matvejevića i tako dalje. Samih kapitalaca. Samih kapitalaca kojima suvremeni pisci odgovaraju, pa i tu je Aleksandar Hemon, i tu je Andrej Nikolajidis i tako dalje. Dakle, šta nam književnost govori o nama danas? Ne samo književnost za, recimo to tako, za Plažu ili za Razonodu, nego književnost koja govori, a govori tim jednim specifičnim jezikom koji je zapravo naše nasljeđe. I zanimljivo, projekt se je zakotrljao, izišlo je 9 knjiga malih u Beogradu, pa izišlo je crnogorsko izdanje, pa hrvatsko izdanje. Hrvatsko je skupilo sve te knjige u jednu, da. I prije toga crnogorsko, a onda hrvatsko isto tako, koje je sve to skupilo i to je izišlo i strašno se puno čita i debate su se ponovo otvorile oko toga. I zapravo tu vidimo da mi ne možemo, ako pišete u ovom jeziku, jako se je teško doista zatvoriti, ako doista to možete to odlučiti politički, da ne komunicirate, ali nekako čitatelj kad piše na jeziku očekuje da svako koga može pročitati bez prevoda jeste njegova primarna publika. Poslije se nadate, ko što, ja sam sretan da imam prevode, uključujući ovaj, da će to prevoditelj prenijeti na taj jezik, drugi, i da ćete opet moći komunicirati sa nekom širom publikom. Ali ono bez prevoda je negdje dosta važno za ovu našu situaciju koju mi imamo, koju nasljeđujemo. Politički okvir njega više nema, ali ostaje jako puno toga, odnosno ostaje činjenica da se mi večeras nismo ovdje našli kao stranci. I da, doista moram priznati, ni u jednoj sekundi se nisam osjetio kao stranac, bez obzira što moram pokazati dokumente na granici i tako dalje, ali se nisam osjetio kao stranac u Skopju. I sad, šta je ostalo od svega toga i zašto nam je to bitno za neku budućnost koja neće biti budućnost granice, neće biti budućnost ratova i sukoba, tu je možda neki naš zadatak opisati. Vi ste zemajki si go kako, sekoj od vas, novata generacija pisateljska, si go zede za sogovornika, eden od klasicite na ovdešnjite literaturi i na nekoj način polemizira so sekoj od tije izbrani tekstovi na Krleža, na ovaj, na onaj, se je apsolutna klasika. Sekoj od ovije mladi momci i devojki koji replicira na tije tekstovi, odbira da polemizira specifičan način so nidnite ne. Po vašoj sjajna knjiga, ja sam predlagam makedonski te izdavači, da ja prevedat, ovi je bilo crnogorska, bilo hrvatska verzija, na sobranite site zajedno. Naime, vi jeste odbrali da polemizirate so Krleža i to so jedan njegov kapitalen tekst, mnogo star tekst, od 30. godine, 30. i peta je objave. Dakle, taj tekst ima naslov Evropa danas. Evropa danas. Ciničan, grozen, strašni tekst, na koji Igor Štiks odgovara so jedno pismo, napišeno 2011. godina, pismo do Evropa, koje počnuva so Draga E, i na Dragata E i pišuva vo vkupno 39 točki ili tezi zašto, što odnea i kaj nea saka, a što ne saka.
Tije 39 tezi, izbroj prvo da vidim koliko se, prvo se smeje ko luda koga sam počela čitam to. Onda ga izbrojim, zato što prva ta asocijacija mi beja protestantite, i zabivanje na 95 tezi na pordata crkovna i tako nataka, pred mnogo godini. I vi pozavidula što ste go iskoristili isti od trik na vaka adekvatan način. Naravno da kad nema vijeke go to kuvate poveće, ali jebe vola sakam ne sakam kako izgleda na početak. Što sakam od tebe Evropo, a što ne sakam? Sakam. Da verujem deka tokmu od tebe može da se napravi promena za nas i za svetot. Ili gi sakam tvojite revoluciji srušeni Bastilji. Ovo se ovi levičari, znajete, aktivisti, oni se koga švaka trknuva. Ili go sakam tvoj od fudbala. Ili sakam što si zagubila site svoj carstva na drugi te kontinenti, trebaše da si ostaneš doma. A ne sakam, vredi da se pročita, ovo je sjajno tako tekst. Dakle, a što ne saka, na primjer? Ne saka koga te delat na stara i na nova. Ne saka mitologiji za tvoje to poteklo koji se nepotrebni. Ne saka što si je predala španskata revolucija i Sarajevo. Ovi je levičari aktivisti. Ne saka, koga moj sapotnik odi vo Evropskata unija, vo redot nad koji pišuva Evropskata unija, a jas odam vo redot, vo redicata nad koja pišuva others. I to je potom mene mora da me čeka. Ova posledna ne sakam, mnogo cinična i nam mi se mene za sreća, ne, ja imam poveće pasoši nekoj se slučajno evropski, pa ne mi treba čekanje ova redica, ali je krajno neprijatno. Ova kombinatorika, ovoj tip tekst, ovoj tip polemika ne su krleža, zapravo su stvarnost ovo koja što se ne odjame i so jedan golem simulakrum osnova, koji što se vika Evropa, koji je prepun so šarenim metuvanja, džiđi, miđi i taka svašta, a koga ke se soočime su stvarnost, onda ni se slučava ono za što zboruvavme predno kuvo foajeto Fratelli d'Italia i novite branovi na desničarstvo, od koje mora poveće da se plašimo od levičarski aktivizam. Hvala vam što ste ovaj tekst iznijeli, nisam očekivao da ste ga čitali i... Sve sam pročitala vaše osim pjesama. To ćemo riješiti uskoro. Molim. Dakle, da, zanimljivo je kada vidite, možemo reći jedna polemika, ali više zapravo odnos pram teksta, Krleža 34. možemo zamisliti da je pisao 34. išlo je 35. se šeće po Evropi i kada vi to danas čitate imate osjećaj da je to neko danas napisao, da je to ista situacija koju živimo, koju on opisuje o toj Evropi koja će se surlati u neko koja nikad nije bila bogatija, a ne zna ni šta hoće ni kuda ide. O Evropi koja je izmislila nevjerovatne stvari, a ne može da vidi ono što je ispred očiju, a to je kataklizma. I to je jedan stvarno dramatičan tekst koji on piše kao jedan, izgovom kaže kao jedan naš čovjek tako u zapadnoevropskoj metropoli, jel možemo svakog od nas zamisliti. I on se šeće po toj zapadnoevropskoj metropoli i vidi taj put u propast, jel? Ja sam tome suprotstavio ovaj tekst 2011. pisan o tome šta nam riječ Evropa izaziva i doista ona izaziva kod mene ambivalentnost. Ja sam europejanist, jel? Ja vjerujem da nam je zajednička budućnost mora biti u Evropi, jel? Dakle, ali način na koji se ono što nam se tvrdi da je ujedinjenje Evrope događa, zapravo je pogrešan, jel? Odnosno, vodi ka uništenju te Evrope ili ideje. I ja sam napisao također poslije jedan tekst koji zove Mit o evropskom ujedinjenju, jer da nije došlo do ujedinjenja, došlo samo do proširenja jedne organizacije, jel, Evropske unije, i da smo pripisali ime Evropa toj
organizacija, ona sama sebe tako naziva i tako dalje, a da je ona u tom smislu isključivala i da se ovo što se dogodilo u postsocijalističkoj Evropi bio jedan proces nejednakosti, nejednakog uključivanja i koloniziranja tog prostora bez razmišljanja o istinskoj evropskoj jedinstvu, na koje ja pozivam i za koje vjerujem, za koje se borim. Nije budućnost u nacionalnim državama, budućnost jeste u nadnacionalnom ujedinjavanju i u tom smislu neki duh i manifesta iz Ventotene, antifašista koji 1941. pišu u trenutku kada Evropa se raspala, pozivaju na ujedinjenje Evrope, ali pozivaju na još nešto drugo, a to je socijalnu revoluciju i jednakost. I ja sam ostao vjeren toj ideji, nečemu što zagovara i Etienne Balibar, koji je rijetki francuski filozof koji je promišljao Evropu, ideji da doista ne možete stvoriti nejednaku Evropu koja može. I upravo to nam stvara tu ambivalentnost. Ovo je zanimljivo sa tim EU, non-EU, jer ja po moja dva pasuša sam i jedno i drugo. Ovo je zanimljivo, ja sam to pisao 2011. Sjećate se, tad Hrvatska nije bilo u Europskoj uniji, pa nije bilo, a onda posle sad mogu koristiti to, ali doista imam dva pasoša koja ne odgovaraju. EU, non-EU i živim u jednoj zemlji koja je izvan Evropske unije, iako sam ja sada EU građanin. Ali da kažem, da dam još malo kredita tom svom, da tako kažemo, evropejstvu, jeste da sam doista živio na različitim mjestima te, u jednom Parizu i u ovom našem Balkanu, ali sam živio daleko tamo u Škotskoj. I mi doista Evropu ne doživljavamo isto, naprosto ne doživljavamo isto. Za Škote ona je izlaz iz inzularnosti jedne Britanije. Ona je izlaz ka nekom modelu koji nije tako brutalan kao u Engleskoj, neoliberalnom modelu. Oni žele nezavisnost ne da bi bili nacionalna država, nego da bi se priključili toj, kako oni malo idealiziraju, Evropi i da se spoje sa kontinentom na neki način. Postoje ta priča, za Njemice Evropska unija predstavljala samo neki razvoj, to je Bundesrepublik, to je nešto, samo neka veća Njemačka, za Francuze. Samo tržište. Samo tržište, ali struktura ista, federalna i tako. Za Francuze, to je francuska ideja, samo je širenje francuske ideje na evropskom nivou. I sad smo uspješniji od Napoleona pritom, da. Barem, eto, tim metodama i ovi drugi smo uspjeli da ujedinimo tu Evropu. Za Italijane, kažu, često je Evropska unija bila viđena kao rješenje, strukturalno rješenje za njihove probleme, koje Italija ima kao država. Za Britance uvijek je to bilo nešto drugačije, za ove južnjake obećanje nečega. Dakle, mi projiciramo tu Evropu, a da zapravo ona projiciramo tu Evropu, a nesretno je vezujemo isključivo za Evropsku uniju. Dakle, kada bismo mogli misliti o Evropi odvojeno od Evropske unije, to bi možda bilo zanimljivo, ili sa Evropskom unijom kao formom ujedinjenja, onda bismo možda dobili malo produktivnije rezultate. O samim konkretnim politikama, koje vi jako dobro znate u Makedoniji, proširenje Evropske unije, ne trebamo ni govoriti. To je vrlo romantična epizoda makedonska. Pa i srpska. Tako je, i odnosi prema drugim dijelovima te Evrope, ideje proširenja, ideje Balkana i ostavljanja ovog geta usred Evrope, to je skandal. To je naravno skandal i oni su naravno mislili da to mogu gurnuti u stranu, ali to se vraća kao bumerang, naravno mi smo platili veliku cijenu za to. Dakle, možda da se vratim na to, ja u tom tekstu progovara i intelektualno i angažirano, ali i emotivno. Emotivno biti danas u Evropi. Šta to znači danas biti evropski intelektualac koji ima ovu bagažu, koji ima neko ko je već vidio slom jedne multinacionalne federacije, koji je onda kao tih 90-ih sanjao o toj Evropskoj uniji kao barem nekoj pravnoj državi gdje se poštuju ljudska prava, gdje neće vas niko ubiti samo zato što se zovete drugačije, i razočarenje da ona zapravo
se pokazala daleko od naših ideja. Ne samo naših, veliki dio Evropljana, Evropejaca, ljudje koji što legitimno pripadaju na ta unija, se naglaseno razočarani i imat čuvstvo дека единствените критериуми кои Европа успела сега за сега да ги стандардизира се количество на какаово чоколада и должината на краставици, кои што треба да се произведуваат на целата територија. Европа, блудница и љубавница, тако вели за неа Крлежа. Имате овде, во Македонија се пее една песна Европо, Европо, блуднице Вавилонска. Ама да се вратиме на вашиот битен роман, последен роман, најобемен од вашите досегашни романи, Допјаву W, како ли веќе се вика. Кога би требало да го дефинирам некако, онда би кажала, јас навигам за тој роман, многу сум се трудела околу него, почитувам силно напор кој што сте направиле, али ако би требало да го дефинирам, онда мислам дека во една реченица, онда мислам дека би требало да кажам дека е тоа обид, успешен, да се романизира, во форма на роман да се напише, безпрекорно за нечиски, мисли супериорно. Прашање или концепти, проклетство на левицата во рамките на последниве 100 и нешто години. Овој роман заправо е една парадигма која се обидува таа една трагедија на левата идеја да ја провлече историски, наравно романескно, ово не е историски роман, низ изминативе 100 години и да ја екразира, што би рекол Крлежа, нејзината мифологија. Не знам дали можете да се согласите со една ваква радикална дефиниција, али мислам дека да, тоа е една инвентарна листа на поразите на левата идеја или на левите идеи, како сакате, на поразите на левицата, која експлиците велите на едно место во романот, не можела да успее после 68 особено, просто затоа што не можела да успее. Pa, tragedija, naravno, to možda postoji neka zbunjenost oko i samog termina, ljevica i tako dalje, pa ljudi misle, pa da, to je pripada, to je... Ne, ja ne mislim na komunizam. Znam. Tako da je to skoro sasvim svejedno, ja mislim da je ovo roman koji može bilo ko čitati, odnosno, čak i ako imate ideološki drugačije poglede, jednu stvar je nemoguće zanijekati, a to je da moderni period je obilježen jednom idejom da je moguće, moderni period 19. vijeka i dalje, da je moguće promijeniti svijet, da je moguće ostvariti jednakost. A čak baš zato što imamo i tehnološke sredstva unutar koja su se razvile unutar samog kapitalizma, da učimo svijet boljim mjestom za sve. Dakle, to je ta utopijska, kada dolazi komunistički manifest, je potrebno da distribuiramo, je potrebno da sad ovo iskoristimo da bismo stvorili bolji svijet. Kako kažu, easy još 7 dan, i naravno toga je čak i Marks bio svjestan u svoje vrijeme, jedno je napisati manifest, a drugo je politički djelovati. Morate djelovati u datoj situaciji i pokušati ostvariti svoje ideale. A tek kada ste uspjeli da dođete, da vam se stvori mogućnost da, recimo, oktobarskom revoluciju imate državu nadniču, ko će to ostati, kako ćete to napraviti. I tu je tragedija, najveće ljevice, jer njezini ideali su strašno veliki, a realnost je brutalna i teška i tako dalje. Dakle, na desnici nemate tako veliki ideale, svijet je takav kako jeste, on je jednak, bitno je zadnjati u dominantnoj poziciji, prema tome nemate šta tu vi da ostvarujete, šta kako god. A sa ljevica je uvijek kreativna, imaginativna i traži sve veće i veće i nove svjetove. Spomenuli ste 68.
koja je bila doista daleko od oktobarske revolucije, iako se u jednom trenutku učinilo da se doista dešava velike promjene. Oprostite, Godard Mon Amour, da li ste gledali taj film? To je to, Sorbona, ne? 68. da. I tu vidite da ta eksplozija imaginativnosti je kod ljevice njezina najveća kvaliteta i najveći teret pri ostvarivanju. S druge strane, bez tih ljevih ideja, bez tih socijalističkih ideja, ne bismo imali barem kako tako ublažen kapitalizam, pogotovo od 45. do 80. godine, ne bismo imali socijalnu državu, ne bismo radili 8 sati, ne bismo imali ostvarenje i radničkih i ženskih prava i tako dalje. Ne bismo imali puno onoga što čini život nas modernih. I u tom smislu, kako sada to nasljeđe, s jedne strane do sad neviđena društvena emancipacija koja se dogodila u ogromnom dijelu svijeta, a i kod nas, a s druge strane gulag. Šta ćemo sada s tim? I kako onda vi sada, nakon što je s Berlinskim zidom padaju projekti državnog socijalizma, ta koncepcija da postoji jedna partija koja vodi, opet znate u jugoslavenski slučaj drugačiji, kompleksni, šta danas znači biti lijevi? Šta danas znači tražiti socijalnu emancipaciju? Uvjeti u kojima uvjeti su i dalje tu, kapitalizam je čak još daleko brutalniji danas kada je izgubio svog neprijatelja i kada je doista eksplodirao u ono što nazivamo neoliberalna globalizacija i tako dalje. Dakle, dok god postoje ti materijalni uvjeti, te ideje će se vraćati. Ideja jednakosti, slobode, emancipacije i konačno borbe za prava za koje smo mislili da su nam garantirane kao pravo na abortus, a koja nam se sada utucili, vidite, od Poljske do mnogih Amerike, Mađarske i tako dalje. Dakle, sve ono što smo mislili da je postignuto, garantirano, zaboravimo. Još ćemo se morati boriti za taj minimum socijalni, i zato će se te ideje vraćati. E sad, tu imamo, pitali ste koji Igor Štiks, ja sam shvatio da mislim liku. Apsolutno. Igor Štiks je lik Igor ili Igor Štiks je lik Vosite njegove knjige? I ja ću sutra malo više govoriti o tome šta sam doista mislio po tim, ali sam mislio, pa zašto bi se ja sada skrivao između nekog imena, sad sam mogao izmisliti sebi neko ime, hajde sada stavi svoje ime tu, stavi sebe na panj, jel? Ajde sada progovori iz te pozicije upravo jednog zbunjenog intelektualca koji je ljevičar, koji ima ljevičarske ideale, koji bi nešto radio u datim okolnostima, ali ne zna šta i kako i kako stvari izgledaju tu. Šta mi radimo s tim angažmanom? Upravo zato, da li je angažman to što pišemo tekst, ja pišem tekst, uređujemo časopise, pomalo vodimo neke, uključimo se u neke programe. I tu ga ja kontrastiram s tim drugim likom koji mi je, naravno, izrazito fascinantan, a to je Tesa, koja se pojavljuje kao ova stara snaga borbe. Jedno su riječi, a drugo je borba, svijet izvan amfiteatara, univerziteta je brutalan svijet, na njega se mora odgovoriti brutalnošću ili konkretnom akcijom. I tu zapravo sam vas uveo u jedan svijet koji donekle upravo romaneskno pokušao odraziti svijet današnje suvremene ljevice i odražava donekle moje iskustvo, ali odražava kao lik Tese neke konkretne aktiviste, aktivistkinje koje sam sretao u životu i koje su upravo postavljale ta pitanja koje ćemo se opet vratiti. Ljevica je protjerana u teoriju, to znači da neće mijenjati svijet, ako želimo mijenjati svijet, to podrazumije akciju i opet se postavlja pitanje kako i s kom cijenom. I ako u slučaju ostvarimo svoje namjere, kako ćemo mijenjati svijet i da li ćemo se opet morati baviti istim onim pitanjima kojima se bavili i u 20. stoljeću. Dakle, kao što sam i rekao u nekim intervjuima koje sam sad dao, mi ako želimo krenuti naprijed, mi moramo taj arhiv prošlosti proučiti. Ovaj moj roman je jedan mali prilog tome, koristeći naravno književnost, u koju ja vjerujem, jer ovo nije manifest, ovo nije politički tekst, ovo nije simplifikacija, koristeći
alate književnosti koji vjerujem da nam pokazuju kompleksnosti življenja u našem vremenu. Ovo je vrvno književno četivo, bo kategorija na najrelevantnije angažirani književni četiva na 20. pa i na 19. vek. Njegoviot idealizam na to četivo je poetički i poetski, ako sakate. Tessa je naravno romantizirani lik D'Abervilles, to je taj kontekst i naravno sjajna je ta scena na aerodromu od koga ona odi so dete i Bože nego poznala. Ali sakam da poentiram su Krleža. Pakt Matvejević i on tako nešto razgovara 100 godini i go prašuva Matvejević 68. A što vi je mislite za ovije mladi ljudje što odat po ulicite? I onda Krleža počnuva ta jedna svoja lamentacija o dolgi rečenici bez zapirki i točki. Ti prekrasni mladi dječaci koji ta i sve taka. Hvalospjevi i poenta. Ali i inimke im se sluči tokmu isto to što mi se sluči nam. I ti je, kego doživeat, ostvaruvanje to na svojite ideal. A videki nam mi curi termin, sakam da završam poetski, inako mnogo bi sakala sa vas da poprodlažem razgovoru. Vo W ili duplo, ne znam kako da go vikam, to je roman. Dopjavu go vikam celo vreme, ne znam zašto. Dakle, imate, mnogo mi je, imate sentiment kon nekoj mesta po koji što ste živele poveće ili pokratko. Sjajan je taj sentiment škotski u Edinburgu, to je park, kaj što je spomenik. Da ne širam sega tema, da ne objasnim što to znači sjajan je taj sentimentalni štiklec. Sjaj mi se vašite prošetki, osamenički prošetki na Igor ili Igor Štiks, kako se vikalo koji roman, niz Sarajevo, osobeno to praskozorje odenje do Zavod za identifikacija, ili preko tije ulici i taka nataka. Ima jedan mnogo ličen, mnogo privaten štiklec, mnogo emotiven, mnogo vnimavate na emociji, sakate da gi štedite, mislim, ne gi štedite, nego gi prikrivate emocijite, ne sakate da vidite ženski emotivan, nešto tako, romantičan. Ali imate tako jedan moment koga Igor Štiks odi na grobot na Štikler i kako se zove, Eržebet. I dodir ima grob na koji se iminjata na jedna bračna dvojka. On se zove ne znam kako, a ona se zove isto tako po prezimetu, ali dodadeno je i devojačko prezime Sarajlić. Sum imala golema čest da go poznavam, sme se dopšuvali, mi pšuvaše novogodišnji božićni čestitki na italijanski, ama na ćirilica, peš mnogo duhovit čovjek. I to Sarajevo koje vo vašite knjigi povremeno ima atribucija Zimski dvorec, leten pejsaž je rodnokrajni del na Majkavi. Koji je to Zlarin? Zlarin Prvić, da, to se tije ostrovi, da. Dakle, taj Izet Sarajlić, golem balkanski, evropski, bosanski, ne znam, sednog, golem poet. Ovo je jedna svoja pesma, veli, ja pišem sebe, sve što se dogodilo u mojim knjigama, dogodilo se i meni. I eto, sakam da završam ovaj naš večerašen moj beconego. Ima jedna druga njegova pesma,
či jeden stih, ete, taka si go pripíšam do vas. To je jedna pesna koja se vika pesna Voslavana Sofija Tolstoj, suprugata na Lav Tolstoj, onoj monstrum što izbjega od mene i umre u Astapovana železnička stanica bez priče. Ta 4 patigo ima prepišano roman od Vojne i mir. I veli Sarajlić, nemam pojma kako beše da se napiše Vojna i mir, ali znam kako moralo da bide da se prepiše 4 patigo. I eve, go završujem ovo so njegovi od stih koji, kevo kažem na bosanski ili kako bi se vika to jezik. Taj grof je bio strahovit radnik, mi smo grofovi. Igor Štiks je jedan od redkite pisateljina ova generacija kojeg i poznavam, za kogo možem da go kažem isti od stih. Taj tip je strahovit radnik, mi smo grofovi. Vibra Bodra.